Salamat marampa, salamat kaboro. Paranu sita musule sia paiman si dupa kaboro lante penanda bisaran na puang matua. Umpamatan na pena ulendu i channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadan na puang latarangi lan atu yate jala lamai pak pudian ka 25 angka kasera saya lako sang pula pak. Pak pudian ka 25 angka kasera saya lako sang pula pak. Apa dolo lata basa tu kadan na puang matua mai komi tamata umpeta dapat tunduan pena masalo usi solangki tamas tambayang. Kisorong tu kaleki siaban nang penangki opuang mendadi kami nomban sia kurean sumanga mati olo malabi mi. Apa to mindar kante to kasalankan ni. Pak de pagar itu dia namintu salah budangki panundukkan puang lako katonganan ni. Laki basa sia laki nandong tu kadame mangakukan kumua tutang paisan kan ni la umbat peran ni lampenangki. Ya moto opuang pena masalo patudukan ni ondong pi opuang pamatoto kan ni umpo gawi. Lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Ia tu kamasokanan sia kamarurusan si tammu kurre sumanga. Sia kamaloloan anna kamarampasan si pak di kanan. Na dipakondi nakua pak kaboro kamaloloan sia kamarampasan na kamasokanan. Sulu tu dikamasei lan puang Yesus Kristus. Pak basanta totemo lan mai pak pudian ka 25 angka sang pulo misa. Dinani umbasai sia umpe marangai kumua. Den a pa agan ia mo lamendadi una na pak pangadaranna katuan na tosarani. Tumadin di pasiumpu melo anna mendadi dak dua agan tang lamadin di pasisarak. Ya mo tu pak bunga na pak kaboro siba kamaloloan bak tu katonganan. Anna mak penduan na kamarampasan siba kamasokanan. Sulu tu di pakaboro lan puang Yesus Kristus. Yake yamanna tu pak kaboro di pokada sia di pamatitin. Anna tang di isan sia tang di pamasero tu katonganan. Mak din umpabu tu tang mailona. Belan na mintu na to mak din bang di pokada sia di pogau. Pembuda-buda ki salah pahang. Ondong pi anna mukun di pamale salah ba tu tak di pamale tang tongan. Tu patun na tongan pak kaboro. Ya moto anna pak pesanan ni si anna pak pangadaran ni puang Yesu kumua. Tai anna yamanna tu pak kaboro tu la tapogau sangadina la tapamati tinduka. Na pamati tinduka puang Yesu tu diona katonganan. Apa ia na katonganan manna duka tu dipamatitin mak dinduka. Umpamanipi ondong pi anna umpak dei pak kaboro. Sulu kaboro lan puang Yesus Kristus. Tenduka moto tu kamasokanan sia kamaloloan anna kamarampasan. Ya tu umpari-pari kamaloloan. Anna tang dikilalai tu kamarampasan. Madin umpabu tu kasirarian tu madin duka umpati bolo rara. Tenduka mito ia anna kamarampasan manna tu ditangaran. Madin duka umpadadi painan sia penggauran umpa karyorio tau senga ondong pite meto di saburan to mase-mase. Sia totang pabela. Ia tu ian na to madin tabasa sia tatiro. Ulendu isejara bak tu osoran kumua. Ya tu to untoy kakuasan sia kaparentan mukun bang mak kadamisa umpa karyorio tau budah. Bak tu rakyatna. Anna mukun duka umpa tasui. Tu atoran kumua. Tai mak din tau la umbali-bali sia unea itu mintu na atoran mangka na pokada. Temai to makuasa, bak tu temai to untoy kaparentan. Dikua ana tontong rapak tu tondok. Ya tu penggauran susito,
Ya mau misa atoran tu unulang lekok pak pangadaran na puang Yesu tu kumua. Ya tu kamarampasan inang diolai pi lan kamaloloan sia kamasokanan. Landu kamote ya du kamote tu na pamanasa tomak pudi lamai pak basanta atu iya te. Lako kita solanasang kumua iya tu kita tomak patongan lako puang matua lan puang Yesu Kristus. Paral lunasang lataki lalai siata papayan lan katuan tatupak kaboro situang katonganan. Sia kamarampasan situang tu diona kamaloan anna kama sokanan. Amin. Tama sambayang. Mangkau mo kirang itu diona kadami puang matua. Tula umpo gau itu diona pak kaboro situang kamaloloan. Sia umpo gau itu dia nak katonganan situang kamasokanan. Di kua angkiola itu dia nak pak kaboro. Sia kita rima itu dia nak kamarampasan. Pabatta mokan ni opuang penas masallo. Urundunan ni sia umpo gau idan katuangki. Lansangan na puangki puang Yesu ki mak kuresumanga mati olomi o ambe. Amin. Rampoin de tukaran na puang matua tarangi lan atu ya teh. Tontong bangki palaku kumota subscribe ite kanan na puang matua. Sia tapak bagian ni. Puang matua umpasiria komi kamarampasan solanasang. Hurre semangat. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.